Nder malaka nyam kana diala kontin barwani lingwa seme kanur online TV channel ban update ban jalin kam deini kirmiyadit kane deini Museveni ke deini UPDF la deini Uganda ka kwi kordana ci togre wicin winemi ban jawme ban jalin kel kan kono nyam ka jalerme gore janodi yen lerum yen nyokane ko ken and mandu ni chankos nyam mala yanong roina gwaseme gore jeno bana rwanti ti bana kaling ta dana ci kore ci to ga je rewishin winemi kam kuma South Sudan kene kuma Uganda gore jeno de kon rwanti ti de kon ka tukel ka ta dana ci kore ci ko den lat ka je nwale shanka raw ka pay badak ron kina dang raw widi jan dang raw widi dich bana jome ban jokwen kel ka kora bana racha ka clash dan ci to kam kuma SPLA-IO kene kuma SSPDF la de ni Dr. Riek Machar kene de ni kirmiyadi bana wujek tin yo ko gwas dan anu kon ler mo kon tuk mandan to kam de ni Uganda kene de ni South Sudan Chedama ngai kon diala no shi kor she togne ka shanga jan dang ro badda ka jan gwase dane we korwe tokaja kam ji Uganda kene kume dung South Sudan en koran che tok she kor to de kor medit tana dongde kene gujano kor che tok e kor metot en kor dana che tok kam dini ala dini Uganda kene dini South Sudan she kor metot kor medit man jojo no o kor medit ke janene ka kor gwa de dan me she kor che tok rai wichin winemi che togon wo cha dini ti shop ka bakel shakanak ka jawdana chalat ngai kone rikti ti lat ko rodien tene ngai kono do chala do dongde ka plan ke dongde ka ti lat ko rodien ngai ke ko ngai ke kum kirmi yadit kene kum Uganda no ka do badan en che togo je netin kontin chuch murai kone no kanetin kontin la hali rai wichin winemi ko kormi che tuok la take a tung one lat ko din tente bej chika manen jena mono gwas mene an kur danan to gwas me mo kon rai kwide mene a kur kam kume South Sudan kene kume Uganda tega ne tung one tichi bej de chikene jekare kur mene cause tanat quick kan mandan la rode quick man la rode jane odi en kuma kirmi yadit plane ka kieten contingent yat pin an obalat rei wichin winemi taram ngaika kuma marai ka point de kirmi yadit no kan neten kontin ala neka neten kontin la neka kantina kanetin kona ngaika plan kirmi yadit kon kormi shine dang bakel shekana shi kormi to da kormi dit so chu kormo cha tuok kam dien alani to content ka jo keji gwadran ti kor cha tuok ten ka jo danen wieken gajen go cha kanak ko men civilian cha mu ka bot siganetin kontin la de ne karodian chirek che jago jineti ti tin la jiwo chigarek baje kan gajaka karig toni kriti jaka bech anetin kontin don ko kamana let kirma yadida kuma South Sudan kana kuma Uganda taka marka ko kirma yadit gwade dane she de Uganda ya kokaje Chegujin o dong telaring modela to Chegujin o shika mar kene kume ala kume Dr. Shika mar kene kume Uganda lotel modele larikten so jan mnene ya 1000 of troop ke deni ti shokwe kinawon yam tekare wike juba capital tekare wike South Sudan ban mi jojo gwanu shi deni Uganda chigan la wenta mara yuka South Sudan wukan mun South Sudan wukan match naka na raide
ko kana shi kon bulan o don ke di ni tin kon liu men ne kon la civilian tin ka border bo je ka mai tin kon andwai ka ko ajan danan to kor no kana plan o di na shanga jono so miliu na no ka bikir mi yadi be bet la de jen o ne ti mar kon ka jano shi ye na ti ko tong pe nyo de jen o te kir te ka plan do dien kon we shamach a which South Sudanese ne washi gwa kelbo wadi oje ka gwara wotin kono chudien lat so jom china me amle harore ne dang bakel chikali already no chala denu ka kor gwade dane chi kor me je to ka je wachi kore nyogo mutuoga cause kenetin kon gwade dan chi kor che tokten chane ti chane dang jok chakanak kene dang di ko kene chala nyok mu wa kwany gwadana chicken chikor mo jotok ten kam dini Uganda kene dini South Sudan so na me amitwo ki amla rode so kor mane janana gode nyo yekel a chan right kamandana le rode ka kume dung Uganda kene dung Dr. Riek Machar gwade dan meteje Uganda tikan ka border kieteje SPLA ka border chane ne chaka nongre wujelo boken kume SPLA yo ken ka you know ti dial to ko latke duno on tam murai kone je jojo gwan wone ne ka korke me chi kume Uganda me chikan border chikan yin ke kume dung kirme yadi no che de ni SPLA yo chicken gote kona tikatin chicken ga nyago muko kan ga claim ala gote kona tikatin jan Equatoria en gwada dan tikatin ne chaka yoiten ne mengai kona ka morobo barante ma chicken ka nyoka mi kan ka chicken alapan ka shanga kel ka pai badag ron kin dangro jan dangro dich chicken barak ne ki dorde ne ji SSPDF chicken nyoko mi joy ken ka chicken ka kan ajena ku kan warning le top so ko ti dial ti token ka ye in a moment to ngakten ajo kan e dial kon te ka ye no aran chiro da matin me arami mo la ran wich ko korti ti ko retot kwa ka jeno plan kume SPLA yo mi kan e dong birit ka juba ki kan e be pagan winemi ngora kana ngach kon tam cha joy ko chicken got kende kon ne sha nanga kume kin mu yadi chicken nyoko mu kan ka claim alo chicken de ni SSPDF chicken ga jojan tam rai kon cha ga joyra chicken ngot ka me ngot ka gware winte kon te ken ro de ga deten no chicken ma sikule to bono chi rega me cha tok pan ka shanka kel ka pai badak ron kin dangro jan dangro dich kuma SPLA yo kuka expand alo jen kan wakan lo gor kono bikan Equatoria kelu bikan free tet ka kirma yadit ko kan ji Equatoria chiga chuje longa kor gwan bar mondien chang yang you know ka joy ka tin lat ka ke jek jem ne yene ne ka yambio chane tong wan chaga joitin chana chaga displace lo 1000 people right now right kona ka kem ni shikan chang ne which you know ne dial china dual ka queen dala jana ka lora bang adini SSPDF ka telam balel ka telamal mugor ke beben gwam wiena ne syang no mala be ka chaja nok so ne me ajana dan ensure lat revolution winemi ana ban nyo jiga lerdian chuje pore jono jen bijo anas ko ken biate mal bye bye